Egun on guztioi. Jaunak eusten gaituela, adorotzen gaituela eta argitzen gaituela aitortzen dugu Eukaristia ospatzean. Maisuari jarraitzeak, gainera, zerbitzu eta apaltasun jarrera eskaintzen digu ezinbestez. Hori da Jesusekin bat egiteko bidea. Gaurko dirubilketa Karitasera bideratuko da. Eskerrik asko aldez aurretik. Hasi dezagu Eukaristiaren ospakizuna, hau da Jauna abestuz. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jesukristo gure Jaunaren grazia eta Jainko Aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan beti zurekin. Zenideok, aitor ditzagun geure pekatuak misterio santuak ospatzeko gai izan gaitezen. Jesus Jauna, bihotzurratuak salbatzera bidalia. Erruki Jauna. Jesus Jauna, bekatariei dei egitera etorria. Kristo erroki. Jesus Jauna, geure alde otoitz egiteko aitaren eskuinaldean zaituguna. Erroki Jauna. Erruki dakigula Jainko guzti zahaltsua eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Aintza zeruetan jangoiko gari.
Egin dezagun otoitz. Hoi Jainko, lege nagusi hau eman diguzu agindu guztien oinarri, zu eta lagun urkoa maitatzea. Egizu zure aginduak betez, hel gaitezela betiko bizira. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, Jainko eta Rege bizbeizera, gizaldi eta gizaldietan. Lectura del libro de la sabiduría. Se decían los impíos: acechemos al justo que nos resulta fastidioso. Se opone a nuestro modo de actuar, nos reprocha las faltas contra la ley y nos reprende contra la educación recibida. Veamos si es verdad lo que dice, comprobando cómo es su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo auxiliará y lo librará de la mano de sus enemigos. Lo someteremos a ultrajes y torturas para conocer su temple y comprobar su resistencia. Le condenaremos a muerte ignominiosa, pues, según dice, Dios lo salvará. Palabra de Dios. Jauna da gure salbatzailea, gure indarra eta bakea. Defendatu nere auzia, zeure ahalmenaz. Entzun ere Jainko, nere otoitza. Magurtu belarria, nere aukoitzetara. Santiago apostoluaren kutunetik, zenide maiteok, bekaizkeria eta norgehigabaikoria diren tokian handira nahasmendua eta era guztietako gaiztakeriak. Goiti datorren jakinduria berriz, garbia da lehenik, gainera paketzua, bihozbera, amore emailea, errukitzua eta frutu ona dakartzanak. Alderdikeriarik eta itxurara zalerikiari gabea,
Pakegilien pakea ereiten dute eta frututzat zuzentasuna biltzen. Nondi sortzen dira zeuen artean dituzuen haserreak eta borrokak? Ez ote zuen barruan borrokan dabiltzen grina txarretatik? Zerbait irrikatu eta eskuratu ezin duzuenean hilketa egiten dituzue. Zerbat gutiziatu eta lortzu ezin duzuenean liskarra sortu eta borroka egiten duzue. Ez badakazue eskatzen ez duzuelako da. Eskatu eta hartzen ez baduzue. Gaizki eskatzen duzuelako da. Zeuen grina txarrak asetzeko eskatzen duzuelako. Jaunak esana. Jesucristoren Evangelioa San Marcosen liburutik. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días, resucitará. Pero no entendían lo que decían y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Jaunak esana. Santiagok bigarrengo irakurgaian esaten digu gauz eder bat. Bi eratatko jakituri daudela, ez? Bi eratakuek. Bat goitik datorrena, geure lagunengatik, geure familigatik, gauza berriak ikasten ditugunean, ikasketa berriak egiten ditugunean, bizitzako esperientzi desberdinak bizitzen ditugunean, jasotzen dugun jakituria hori da geure errealitatetik datorrena, bai? Bi eratako daude, gure realitatetik datorrena eta goitik datorrena. Goitik datorrena zein da? Jainko aitaren gandik datorren jakituria. Eta Santiagok esaten digu, amengo jakituria, munduko jakituria, geure pasioak betetzen duen jakituria da. Besterik ez. Pasioak ulertuta, emozio intentsu bat, edozein gauz edo pertsonen aldekoa.
geure pasioa betetzen duen jakituria da mundu honetakoa. Adibidez, geure pasioa betetzen duena da kotxeak, korrika egitea, sukaldaritza, Messi, Einstein, ez dakit, edo zein pertsona, ez da? Eta goitik datorren jakituria gure anima sortzen duen maitasuna betetzen du. Horretxegatik esaten du gure jangoikoak, gure jangoikoak ez, San Ignaziok, esaten du, no el mucho saber satisface el alma. El mucho saber satisface nuestras pasiones interesadas, sino que el gozar del amor es lo que satisface el alma, el gozar del amor. En el Evangelio nos dice Jesucristo el Evangelio de hoy nos dice que coge a los 12, pero no quiere que nadie más se acerque, porque está instruyendo a los 12, ¿no? Cuando no quiere que nadie más se acerque es que va a confiarles algo nuevo e importante. Les va a decir que lo van a apresar, lo van a crucificar, va a morir y a los 3 días resucitará. Pero el Evangelio dice que no entendieron nada. Pero uno se puede decir, ¿pero cómo vais a entender algo si estáis discutiendo otra cosa? Estaban discutiendo quién era el mejor, el más importante. Jesús instruyéndoles, diciéndoles lo que le van a hacer, que lo van a matar. Y ellos, ¿y quién es el más importante? Nosotros. Pero no nos damos cuenta, alma de cántaro, que el más importante lo van a matar, que nosotros no somos importantes. Y Jesús hace una cosa muy, muy, muy bonita, ¿no? Coge a un niño, lo pone delante de los discípulos. Un niño que en la sociedad de aquel entonces y en la sociedad de hoy día, un niño sabemos que no tiene autoridad alguna, porque depende de alguien, normalmente de sus padres, claro. Y ellos que querían saber quién tenía autoridad, quién era el más importante, quién iba a mandar a quién, ponen a uno que no tiene nada de autoridad, que es un necesitado. Necesita que alguien lo proteja, necesita que le den alimento y necesita un amor para crecer sano. Y Jesús dice, mira, si queréis ser importantes en esta vida y en el reino de los cielos, tenéis que ser como un niño. Porque éste necesita ser protegido, necesita ser alimentado, necesita crecer en amor. Y Jesús les dice indirectamente, es que vosotros también necesitáis ser protegidos por Dios Padre. Necesitáis ser alimentados por mí, por mi cuerpo, por mi sangre. Y necesitáis crecer en el amor que nos va a dar el Espíritu Santo. Necesitamos a la Trinidad, necesitamos a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Indirectamente les estaba diciendo, dejaros de banalidades que no van a ningún sitio, acoger al niño, sed como él. Y muchas veces a nosotros nos pasa esto, ¿no? Que queremos buscar allá en donde vamos, y en la iglesia también, queremos buscar esa autoridad, ¿no? Querer, al final, al cabo, querer ser alguien.
Pero es que no nos damos cuenta de que ya somos alguien y más que alguien, que somos hijos e hijas de Dios, que tenemos lo más grande, que no necesitamos a nadie más que a Dios. Y vamos rumiando amores que no nos llenan. Pues hoy le pedimos al Señor que en nuestra vida que en nuestra vida seamos como niños, aquellas personas que son necesitadas de una protección, de un alimento y de un amor. Y que esa protección, alimento y amor nos lo da Dios en nuestras vidas. Y que siendo como niños, dejándonos de nuestros intereses mundanos y nada buenos, entraremos ya aquí a vivir con Él, a ser como Él, a ser misioneros de aquel amor que trasciende toda humanidad. Pues eso es lo que le pedimos hoy al Señor. Eta zenide maiteok, aitor dezagun geure fede sinismena. Sinisten dut Jainkoa Aital guztiduna, zeru lurren egilea. Sinisten dut haren seme bakarra, Jesukristo gure jauna, Espiritu Santuaren egite sortu, eta Maria Virginagandi jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta biratua izan zena. Infernetara jetxi, eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo, eta Jainkoa Aital guztidunaren eskuinaldean jarriri dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta etiko bizitza. Amen. Zenideok, egin dezagun otoitz gizakien alde, eta beraien beharren alde, denek izan dezaten geuren maitasunaren laguntza. Aita santuak, gotzainek eta paisek, zerbitzu jarreraz eta paltasunaz, zaindu dezaten beren ardurapeko ataldea. Egigun otoitz. Por los gobernantes de las naciones, para que busquen el bien común, sepan distribuir los bienes entre todos y dirijan a los pueblos hacia la justicia, la paz y la libertad. Roguemos al Señor. Gozea, edo bestelako beharra dituztenen alde, gaixorik eta ezin duta bizi direnen alde, etxerik urrun edo tabakardadean daudenen alde, egigun otoitz. Por todos nosotros, para que llenos del Espíritu Santo y fortalecidos en la fe, sepamos actuar en favor de nuestros hermanos y del mundo entero. Roguemos al Señor. Hau dana eskatzen dizugu Jesukristo gure jaunaren bitartez.
Nideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Hartu jauna bihotzonez, zeure herriaren eskaintza, fede aitortzen dugun egia, zerutar sakramentu honen bidez, lor dezagun. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zurekin. Gora bihotzak. Ezkerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta betikuk zuri ezkerrak matea jauna eta guzti zantu jainko alguztidun beti erekorri. Munduan diren guztiak zeuk egiten dituzu. Denboraren aldiak zeuk ezarri. Gizakia berri zeure irudiko egin duzu. Eta gauza guztiak beraren esku utzi dituzu. Zuk egindako guztien nagusi izan dadin zeure izenean, eta zeure egintzan miragarrietan zu beti zu gorazitzan, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Horregatik guk ere, engero guztiekin batean, gorezten zaitugu pozez abesten dizugula. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Era berean afalondoan, berriz ere eskerrak manez, bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau, nire, oregarri. Hau da sinismenaren misterioa. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure Eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure aita santuarekin,
Fernando gure hartzaiarekin, eta paiz eta diakono guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur oroitzen ditugun, Jose Ramon Apaiza, Jose Luis, Mari Carmen, Maite, Garbiñe, Rufino, Vicente, Antxon, Luis Mari, Pedro, Juan José Apaiza, Jeregi Uranga zendian hildako zenide guztiek, Azkue Jeregi zendian hildako zenide guztiek, Vitoriano, Prontxio eta Maria Luisa, Arrate Urbieta, Xabin, Mari Carmen eta Juan Mari, Endainetako zendian hildako zenide guztiek, Uztartzarako zendian hildako zenide guztiek, Arbesteingo zendian hildako zenide guztiek, Agustin, Ladis, Jacinto eta Purificación. Eta hildako guztiake. Arritazu zeure aurpegeren argitan. Errukizak izkiguarren gu guztiek betiko bizia iritsi ezagun, jangoikoaren ama Maria Virginia doatxoarkin. Haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizalde guztietan zure dizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gorre zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aital guztidunarri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta jaintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraitoz, bildor gabe kanta zezagun. Gure aina Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, guiados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Jesucristo gure jauna, zuk esana da apostolo ipaka usten dizuet neure pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari, eta ez gure bekatuei. Eta zure gogoa den bezala, ema jozu elizari pakea. Ema matasuna, errak bizi behizera gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zurekin. Ema jozue pakea alkarri.
Hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontxua jaunaren maira deituak. Una, ez nez.
Egin dezagun otoitz. Indar berritu jauna, etengabe zeure laguntzaz, sakramentu honetan janaritu dituzunak, ospakizunean ez ezik bizitzan ere, zure salbamen egintzetan fruituak jaso ditzaten. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zurekin. Eta bedinkatzeitzatela jangoiko algozti donak, aitak eta semeak, eta Espiritu Santoak. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrik asko etorri zeaten guztioi, zaindu zaitezte, igande eder bat izan dezazuela, eta datorren igandean, baitare betiko orduan, meza izango dugu parrokian. Egunon bat izan dezazuela.